kasenjukur Marweiñ Bhoi Mihngi kalakot pelong ya jingia kynduh lang jong kakur Marweiñ kalai pui trip kalan kod hamadan football keti Bhoi district kani jingia lang kaba Shongkun bala penya do ba Boniface Marweiñ lawan bani shim benta di spangot ki parakur na keleng kathan las dang ya ka program da jingkran priang snobha ya ki parakur na ba Hesparlin Marweiñ president kasenjukur Marweiñ Bhoi Mihngi Kibaipan, kibala ay jingkran hakani kasngi ki kentop yo ba Fredian Marweiñ, President kasinjukor Marweiñ Bhoi District, but na uma Nesterland Marweiñ, Vice President kasinjukor Marweiñ Central Body, but ka jingkran ay kublay na kasamla na pishisha Marweiñ. La penpo penping ya kani ka jingin lang, da ka jingrai pidang sobha na kakur Marweiñ kti. Hakani kasngi na yoru banjit yaki nongket kam kasenjukur Marweiñ Bhoi Mihngi na kabenta kasamay trekam arhaja apun riu hadu arja pra. Kinongket kam ki kentop yo ba Hasparlin Marweiñ President ba Siret Marweiñ Vice President David Marweiñ General Secretary Marius Marweiñ Assistant General Secretary Kong T Marweiñ Treasurer Ma Fredian Marweiñ advisor na lor kiwi.